Gre za nov ukrep, s katerim želi ameriški predsednik disciplinirati severnokorejskega voditelja Kim Jong-una. Ukrep, ki bi ga po mnenju Donalda Trumpa bilo potrebno storiti že pred leti, odpira nove možnosti za uvedbo dodatnih sankcij zoper režim v Pjongjangu. I want to begin this morning by meeting and by talking about the fact that we will be instituting a very critical step, and that'll start right now. Today, the United States is designating North Korea as a state sponsor of terrorism. Should have happened a long time ago, should have happened years ago. In addition to threatening the world by nuclear devastation, North Korea has repeatedly supported acts of international terrorism, including assassinations on foreign soil. Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je pojasnil, da ukrep ni namenjen samo Severni Koreji, pač pa tudi vsem ostalim režimom, ki tako ali drugače sodelujejo s Severno Korejo. Če se Kim Jong-un doslej ni zmenil za grožnje mednarodne skupnosti, bi ga lahko v sodelovanje prisilila izolacija in izguba še tistih redkih zunanjetrgovinskih partnerjev. The Sudanese government have traditionally been buying military weapons from North Korea. They now have agreed to halt all those purchases as well. So this is it's taking effect all around the world, and we think as it takes effect, again, this just continues to tighten the pressure on the Kim regime, all with an intention to have him understand this is only going to get worse until you're ready to come and talk. Poteza ameriškega predsednika je že naletela na odzive v tujini. Kitajska si želi mirnega reševanja severnokorejske krize, Južna Koreja pa pritisk Washingtona pozdravlja. 当前半岛局势高度复杂敏感，我们还是希望有关各方都能够多做有利于形势缓和、有利于所有相关各方重回谈判，通过对话协商来解决半岛核问题的正确的轨道，多做这样的一些事情。 정부는 이번 미국의 조치가 강력한 제재 압박을 통해 북한을 비핵화의 길로 이끌어낸다는 국제사회의 공동 노력의 일환으로 보며 북핵 문제의 평화적 해결에 기여할 것으로 기대합니다. Na ameriški ukrep se je odzvala tudi Japonska, ki se zaradi bližine Severne Koreje in nenehnih groženj z uničenjem počuti še posebej ogroženo. Premier Shinzo Abe je pozdravil pritisk na Severno Korejo, ob tem pa opozoril na možnost novih provokacij Severne Koreje.